Ovaj deo videa posvećen je sinhronizaciji kalendara sa drugim platformama na kojima se oglašavate. Dakle, pokazat ćemo vam kako to da uradite. Kada ste pristupili kalendaru, a želite da automatski sinhronizujete kalendare sa drugim platformama na kojima se oglašavate, potrebno je da kliknete na ikonicu u gornjem desnom uglu i odaberete deo podešavanje rezervacije. Kada ste ušli na taj deo, odnosno na 7. korak prilikom unošenja apartmana, potrebno je da scrollujete ka dole do dela sinhronizacija kalendara. Ukoliko se oglašavate na Airbnb-u, postupak sinhronizacije, odnosno uvrštenja kalendara je sljedeći. Potrebno je dakle da odete na Airbnb, odnosno na konkretnu smještajnu jedinicu, u ovom slučaju Dvor, odaberete deo Pricing and Availability i scrollujete na dole kako biste došli do dela gdje se nalazi link kalendara sa Airbnb-a. Zatim ćemo ići Export kalendar opciju i prekopirati link koji vam je izašao. Vratit ćemo se u panel Buka weba i kliknuti na opciju u vezi kalendar. Tu ćemo pre svega u prvom polju iskopirati link i dati naziv kalendaru Airbnb, a zatim kliknuti na opciju u vezi kalendar. Kalendar smo uvezli i on se nalazi ispod naslova. Ukoliko se oglašavate na Bookingu, postupak je sljedeći. Dakle, otići ćemo na stranicu konkretnog apartmana, izabrati deo kalendar i cijene, zatim opciju sinhronizujte kalendare, otvoriti, scrollovati na dole kako bismo otvorili opciju za eksportovanje i obavezno podesili opciju rezervisane i zatvorene datume. Dakle, molimo vas da ovo posebno zapamtite, nikako samo rezervisane, već rezervisane i zatvorene datume kako bi sinhronizacija radila kako treba. Kliknut ćemo tu na opciju sačuvaj, a zatim ćemo odabrati opciju, dakle, dodaj konekciju za kalendar, preskočit ćemo početni korak, zatim dati naziv ovom kalendaru, na primjer Buka web, odnosno naziv možete dati kao sajt na koji eksportujete ovaj kalendar. Ići ćemo na opciju Export kalendar, a zatim kopiraj link. Prekopirat ćemo ovaj link, ponovo se vratiti u panel, kliknuti ponovo na opciju vezi kalendar, iskopirati link i nazvati ga Booking kalendar, na primjer. Možete dati naziv koji želite, otići ćemo na opciju u vezi kalendar. Ono što je jako važno da vam naglasimo jeste da je potrebno da uvedete kalendare sa svih platformi na kojima se oglašavate. Dakle, ukoliko se pored Airbnb i Bookinga oglašavate i na drugim platformama koje posjeduju kalendare, potrebno je na isti način izvesti njihove linkove i ubaciti ih u naš kalendar. Ono što je potrebno jeste da se ponovo vratite u kalendar i proverite da li sinhronizacija radi kako treba. Kao što vidite, sve je u redu, datumi su zatvoreni i na datumima piše sa koje platforme su datumi zatvoreni. Ukoliko hoćete da sinhronizaciju osvežite, možete kliknuti na Sinhronizuj kalendar opciju i ona će uraditi refresh, ali opcija sinhronizacije radit će tako što na svakih 5 minuta doći će do ponovnog ažuriranja, odnosno sinhronizacije zatvorenih datuma na platformama sa kojih ste uvezli linkove.